Uspostavljanjem Koordinacijskog odbora za ravnopravnost spolova 2020. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine potvrdilo je svoju predanost rodno osviještenoj politici. Tako je u fokus stavljena inkluzija žena u sigurnosne institucije i napravljen progres prema ostvarivanju rodne jednakosti koje poduzima ova institucija. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i fondacije InfoHouse uz financijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini traže načine da odgovore svim institucionalnim obavezama vezanim za Zakon o ravnopravnosti spolova BiH, Gender plan BiH, Rezoluciju 1325 Vijeća sigurnosti UN-a, Žene, mir i sigurnost, Istanbulsku konvenciju. Put do ostvarivanja rodno osviještene politike još je dug, ali se njime korača. Jedna od glavnih prepreka razumijevanju rodne ravnopravnosti kao dijela demokratskih političkih procesa je nizak nivo shvatanja da je rodna ravnopravnost ključni preduslov za povećanje operativne učinkovitosti u sektoru sigurnosti i bolju zaštitu žena, djevojčica i poštivanje njihovih ljudskih prava, kako u oružanim sukobima, tako i u procesima izgradnje mira i sigurnosti. Ministarstvo sigurnosti prepoznato je kao institucija koja ulaže velike napore na uključivanju žena u sektor sigurnosti i poduzima konkretne aktivnosti na integriranju principa ravnopravnosti spolova i rodnog koncepta u sektoru sigurnosti. Uspostavljanjem Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova 2020. godine Ministarstvo je potvrdilo svoju predanost rodno osviještenoj politici i obavezama proisteklim iz Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine i međunarodnih konvencija. Naš cilj je do kraja godine finalizirati mehanizme i instrumente koji će rodnu ravnopravnost uvesti u segment sigurnosti u djelokrug rada Ministarstva sigurnosti. Sigurnost je pravo svih, bez obzira na rod, spol ili etničku pripadnost. Prikupljeni su podaci o zastupljenosti žena u policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine. Redovno se traže mišljenja o usaglašenosti propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Na web stranici ministarstva redovno se objavljuju aktivnosti koje se odnose na promociju učestvovanja žena u mirovnim misijama. Redovno se održavaju obuke za pripremu učešća u mirovnim operacijama. U većinu strateških dokumenata je uključena rodna perspektiva. Pri formiranju radnih grupa ili pregovaračkih timova za sklapanje međunarodnih sporazuma vodi se računa o rodnoj zastupljenosti. Pripremaju se i dostavljaju podaci za redovni izvještaj o provođenju Gender akcionog plana i akcionog plana 1325. Primijećen je značajan napredak i poboljšanje u uvođenju osnovnih principa rodne ravnopravnosti u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Državni službenici i zaposlenici su u značajnoj mjeri obučeni o osnovama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Ipak primijećena je nezainteresovanost određenog broja zaposlenih u ministarstvu u smislu usvajanja promjena u ovoj oblasti, što ukazuje da je potrebno i dalje raditi na promociji rodne ravnopravnosti u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Posebno je značajno naglasiti da određen procenat osoba ženskog spola nije sklon uvođenju promjena, na čemu je potrebno raditi u narednom periodu. Važno je radi unapređenja kapaciteta ministarstva u ovoj oblasti i ispunjavanju međunarodnih i obaveza koje su zadate u zakonskom okviru na nivou Bosne i Hercegovine. Na taj način smanjit ćemo diskriminaciju po pitanju rodne ravnopravnosti, seksualnog uznemiravanja, izgraditi mehanizme za djelovanje i stvoriti mnogo bolji ambijent za promociju rodne ravnopravnosti.